Archbishop Owitore Yambaga abayobozi ba gavumenti ya Uganda hamwe n'abateranire hano abanyadini mwena abanyabuzare bitu abantu bahanga mwena ebigambo binakwiriye ngenda kugamba abingi babinyanza abo kwankari nigamba akuzarwa kwa Archbishop omugezi okabo babakambira ngenda kusima Ruhanga abo kureba ngo yitwe tukazarwa nona Paulo omugezi ninye nabiro umwana wo kubanza kuzarwa umuntu yatatitwe kuko hano banyanyazi babiri ababandize kuzarwa tatipa kazara abana 11 onka basigireho tusigire tukavako gatyo namwe nabanisha ba chakwire chwasta umwami nazari yo kwebare na formera ikabasigireho nije mukwase okusima abantu babakorera kikuru nanga mwemerere abantu babarebe imbaza okusima umurimo gwa nisima Archbishop abo kureta Radio Maria umurimbarira abo kwa Radio Maria ahandi tandikiye kubigambiraho ubwire n'uburimwe binakubire n'ingamba byonya ibyeka yitu abire yabagandi nyongera kusima President w'ihangeri abo kukunda Bakyenga kandi akamukundira kimwe nisima abasesero tubona abamuhangine umuhereza bwo gusesero ubwo kuba Archbishop kandi inyongera kusima na munonga abejo yavika General House Usheni abagenzi bo kumureberera na munonga baza katono hamwe n'abasista hamwe n'ekanyona twabiri bakwatanisize hamwe tukatimu imbasimo ya kimwe ngaruka nsima munonga umurimo mpangu uguruzi mbere ya Kikongoro onerebo obwakoze omukayanje kabitwa babo nubwo mwana wanjye wo kubanza umko umurimo gwakoze na hato gukora umko gwakoze ayobu murumuna wanjye gurengeserize kucera ko ekekazo ushereza kuba na leta nimba nyongera sima abasista ababiri bija kumutaya na mnoga na sirika kwa nahandi umko kusimo kumutano ni mkutaa sister Jacinta Trilli Sister Jacinta akakundisa muhara wanje obusista nawe yabuzamu
kandi bakibugu yagaka yakundisa mutabaro wawe bare useserdoti nawe yabuzamo kuko umuntu w'abantu bari gukora na mnogo kutweresana embazo na jensi ziri kujumwa kwa Bakyenga kandi okukunda abantu kwe n'okuba omunyambabazi ebyo akabinyonganyire ahabwokuba tatitwe nawe niko yabirari akaba adashorora mu bantu kandi akaba yakira abantu namwe niko yagiye kukaba akangambira ekigambo tenagenda atukunka mukununcererane naronda ekigambo ky'okukununcerera kyabanza kumbulira kunagiye kwebuuza abantu bakuru bangira ngo okukununcerera niko okukununcerera ekintu ekikuruhare okakyakira okakyesera omutima gwe nanyamire ningeza kukora kwonka tigushikiriza kawe ahabwokuba nanye nyina bamwe binakwasira aha mukono kandi abikirikureberera n'abandi abakirikwetaaga obyali bwaki kwonka nikora ahikuhika ahida kuhika parekera owahiku hati yenda kwanjura abantu na munonga abantu babumbire itwazanirwa binareba aha owariye munahonerebo amanyamushiga nanisha baku abubwire mwimuke mwemerere bantu abarebe bamanye gwabo n'ababumbire ngakanyongera shabangwa abantu abamukingaho gutura nimwemerere babarebe nyenda kwendera abantu baranga mwena nyenda kwasimba ko kwija kutuzikisa archbishopu omuseserdoti kandi omunyabuzare wanje murumuna wanje mwebale mnongo kwija kandi nimbatengere emisha ya mukama kumurabere mugarukeyo kurungi nitwe abarikwenda kugarukayo witu kutaha bumbire na ngoma nebicweke bindi nimbendeze kugarukayo kurungi kandi archbishop Bakyenga kora aho takashikiriyo wabo ineshobezi wakoze nishaba mukama kusase azakora rwachikiriyo nitwe tushabire nitwe twija kubona tushabire ninge siriri bitwa babo omuzarwa wabumbire mukuru w'Abakyenga abakuzarwa Sipiria Kamuza na Maria Gachimani osinje bumendi tugake tutera omungaro omugurisi Siriri abo bigambo birungi ebyakutereza ari kusibura kubimenyera. May I now invite the Honorable Amani Mushega omwizina ly'abanywani ba Archbishop Bakyenga bona ridayo kusibura. Honorable Amani Mushega yanayiza tukuruza mukwakira amafura agiza kwandariza nitwe obusaso Ambassador NKORE. Thank you for coming to communicate with us and your family. Mrs. Jenny Kibike, you will twachira where the Quisha. This is the former cracked parliament of Uganda. As I come back to the Mowira, I'm sure the shot is in. So, when I was
okuza kuzwekera abanyadini Reverend Sister Romina Nimera. Your Excellency, the Vice President, the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, the Chief Justice Emeritus, Principal Judge, Honorable Ministers and Members of Parliament, His Grace Bishop Lambert, and all other archbishops and bishops present and the clergy. Abekaya Kamsa, and Yarozari Bakumbiri Mwen Baptiste, Batatiza Kwinche, Sivili, Rosario, Tapista Nabangi, Imamina Bishakusashi. Sivili Maneto, Tony Cheko Koremono, Yafanga, to be already Bakyenga ati agenda yasugire mu kago kimara akore abaganda betegerezeje kuramo avuga ngo byo mu byamuzare wa kidosho Bakyenga ibindi bijapegwa akidosho Bakyenga o Paulo ko twamanye turi abana tukora tuzarwa cyaro kimwe twakora kumwe na nyeshobe myaka miliyoni kwa mkaga nena yo mkamo yo kwa mkaga anana mkaga tukatumeta Paulo tukakora kumwe twasaneza kogoli ibishakuzo nebyo n'abantu bana bakora babakire kuri isa yo kushemera kandi ekikulu abazire bitu ishe batata mushenga aboriginal mbere ebyo omwana atari ogw'Oluganda agatarosho gasataro yokorimi nabona abakozi bacyaro andi abakora ko batwakwitirisa kabana bakorera shoberi bakwekoreraho batujya kuzakurinda kuzakwabo wacu. They were very strong disciplinarians, especially his father, including Chuboko. Imagine somebody with their archbishop, you take it to Canada. Highly disciplined, Bakyenga n'Obushuma, Obushuma, Okushaba, nawazitira okushabiriza. Ninjira enkole gino atukozesemu eyanetorogi ongene ko busingi lete ko yamu yandre umurimo yekiriza gukora wanjye ongereye seminari kandi umwana w'ufiyuzi bakababwira ngo batabashobora guseminari inogwenje bwinshi munonga kandi bakanga shobora nzakanye n'uriyo mutwe n'umusheke cyabumbiye ngo abayondera n'utondo butaruka nabwo tujatora turabacha kitari soma nyamuzari bale mupira turwato mu ngaro tushoba ngomu bakushobaho hajya kabatabara twaragambana muntu ekayiramizi obwenje bukandagaza bakuna udengu tawe mwanje no yazayo bamanye ubwenje bwatuyibora alexigi which was unique to our parents isheka hamza ishemwebesa
mtamakali okwomba lwakwitwaho tata anishe kugomba bakali ngana bine umukagwa ngari nganja kwa basani shangeza za kuira bisho witu manta mashwere imbahere tare chikwe koba shakweka mu ba suspenders nikanje kake kabisho barumi la prepare temo koba abo kwa kare ba mtafutika kisa bisho mukara stamo kwa mjambo tutumaye bazom kaboskaro wanga hotarisheje ni toto abuzere awu muye achidusho Bakyenga mamweresa nanye astambe twabakora cyane mu mugabo witwa tugana no Christmas shedde bicyari yo ndamba Bakyenga icyatangire mukayi kamwana wakata munonga nangwe mkata ya umire na mshaba patne tujuza mwana mwaga abantu nubala y'orongoro okumusharra no kubura akabanza kucheganya twakwitana abantu kinga bishoko kumushobora yashakora n'intucho mujo irogamba kushobora kumenya twaraje twachisi takabanza kangana marawanje yanashwa ntababa marawanje yanashwa kwa furchensi twamitangwaje mama yamugi kandi byari bwacu bishobora twena mu twicazana ko Uganda umurika gwa ahasanga ishobora kumbora yageze abegini zona nabashobora kubona n'abatashoma bagorembaga yamani cyo kuyanabura kimwe kwagore cyita mode rojya cyabonera nijwe Uganda bajya kumenya mwe arimo ndini andano agumwe kwagore kumashanga ari musaramu katoraka mugaya no mucisha turabanyabasare babi umwatu kwa wandi y'abakristo ndisha mugoro w'idini y'abasiramu cyeka wewana bagenze shirigisha cyane kuyane nashidusho aba MP bashe bona bere yo mutse kurebe bitarabishwa bamukorere ngo onga Bakyenga mu jerochi obuntu jegurite okushemerwa abantu imbabazi okwakira no kutekateka akubaho yaza kuboneza umuntu kandi shaba ebyaterekiri byona bija kutamanya aroka magana amajiro tuganira kunenyesha Sibishoramba tukata kuzomu kumchibirani akuri ya wao na ni ramu kumchibirome kamjisho wabinji akaanza kuya ba principal wa study wa seminari wakapata kuchafiki kwa jokwa kanda ino mshomesa kujua na mwenye misibo kushahirima santa wakamweta kushomesa wa seminari yokubara awangaba mtu wa sarubi na wanyima kuba ibintu byo kubara bajya kwakaba bajya kwikanga kashaka n'ibindi akajya mwachizi twaferwa twagoba accident kakuminji accident na roji ya 260 ibintu byo byakosere umyange kumusomene service ebereno Sere mrego amanya mshega umugaro zamani nonga alimo ambapo kwa kisho Bakyenga kwa ukuguru
atubabaletera bwino mukize nyakire. May I invite Archbishop Paul Ruzoka, the Archbishop of Tabora, one of Archbishop Bakyenga's closest friends, also come and pay tribute to him. Tutakurogama kwa Archbishop Paul Ruzoka na Archbishop Bakyenga Mnoga. Your Grace, Archbishop Lambert, dear brothers and sisters in Christ present here, it was really an honor to come and not only participate in his burial, our late brother Archbishop Paul Bakyenga, my namesake,